Kalau korang muka bulat, tolong jangan keluar dengan makeup macam ni. Kita tak nak nampak macam badak berendam yang tengah berjalan. Kita tak nak lemak-lemak air macam ni terpancar, guys. That's why you need to contour your face. Easy, I tak tahulah kontor-kontor ni. Jangan risau, akan ada. I not recommend for beginner, pakai this contour stick from Bia. Pink ni untuk those yang ada warm skin tone. The blue one is for cool skin tone. Untuk kulit I pakai pink. Ada dual ended. Satu ni untuk contour, another one for highlight. Even this is in a stick form tapi dia creamy gila, guys. Bawah ni I swatch yang warna pink, and this one is yang warna biru punya untuk cool tone. Siapa tak reti contour tadi, come closer. I suka start dengan hidung dulu. Just buat line macam ni. And then bawah brow bone. Untuk pipi, you ukur daripada bawah telinga you macam ni. Dan dekat dahi, dagu tak ketinggalan ya. Yang mana ada double chin tu, please. Please blend dulu sebelum you proceed dengan highlight.